Baru 10 Ramadan ni. Kenapa? Ya ke? Ya ke? Got some. Boleh. Tapi kalau kata teaching main hari ni, Penang dah skor dah sebiji. Okay Syami, kemenangan yang cukup berharga buat JDT. Macam mana awak menilai prestasi pasukan hari ini? Assalamualaikum. Pertama sekali syukur Alhamdulillah atas kemenangan malam ni. Dan rasanya ini adalah satu momentum yang baik lah untuk tim ke next game ACL tentang Hiroshima. So rasanya tim semua dalam keadaan yang terbaik lah insyaAllah. Untuk saingan Liga Super, JDT telah menjaringkan sebanyak 83 gol dan hanya bola sebanyak 7 kali. Jadi macam mana pasukan mengekalkan momentum tersebut? Rasanya adalah kerjasama semua player lah. Semua bagi yang terbaik dalam padang dan rasanya macam kita tahu JDT sendiri takkan slow down, so kita akan keep game by game, kita akan tingkatkan prestasi itu sendiri lah. Untuk terkah hadapan untuk perlawanan akan datang, macam mana awak melihat? Rasanya pasukan sendiri ada target sendiri, so tim sendiri takkan slow down, game by game kita akan take serious untuk dapatkan kemenangan tu lah. For the next match and JDT win the title for this season, so how you manage the team? I'm just very happy. This is the objective that we have the whole season. To be so close, we cannot relax. I think JDT have these standards that we want to finish unbeaten and try to win every possible game. So I'm very happy to be part of this great club and this history. Okay Firdaus, perlawanan yang cukup sukar untuk Penang FC, tapi macam mana awak tengok positive side daripada Penang FC untuk game malam ni? Bagi saya, kita tahu jadi tim level macam mana. Tapi apa yang saya bangga dengan pasukan Penang, kita beri saingan yang agak menarik. Kita pun ada chances, cuma kita tak ada rezeki nak convert. Saya harap kita dapat kekalkan momentum macam ni untuk main untuk next game. Kita bulan puasa ni kita menyesuaikan diri dengan cara pemakanan lah. Kita pun pasukan Penang ada nutrition, ada orang dah beri kita maklumat cara pemakanan untuk dalam bulan puasa ni. Fokus seterusnya untuk RC di semi-final Challenge Cup. Apa sasaran dan harapan awak sendiri peribadi dan untuk pasukan? Bagi saya, Challenge Cup adalah tujuan utama pasukan Penang. Semestinya kami ingin masuk ke final. Saya harap pemain-pemain dapat memberi saingan nanti dalam Challenge Cup menentang Kelantan. Well, I feel like we gave it our all. The team did well, especially in the first half. I feel like we gave everything that we could, but at the end of the day, like, they showed their quality, so hats off to them. But now it's back to the drawing board. Next match is semi-final for Challenge Cup. So how team preparation so far? Well, yeah, we're very focused for that one. We're very excited. All eyes on that one, and we're gonna do our best to bring home the trophy. Hari ni awak masuk. Okay, saya nak bagi awak keychain dengan stiker, tapi kena teka betul, boleh? Alright. Cuba teka nombor jersey Dylan Wenzel Halls. Saya. Jangan bagi tahu, sabar dulu. Okay. 7. Siapa nama dia? Present. Berapa nombor jersey Adib Daud? Saya tahu. 46. Okay. Berapa nombor jersey Shihan Hazmi? 16. Baik, betul. Terima kasih Tuan Maki. One of best player in Penang right now. Number 7. Rental House. That day I met him at Queensway Mall. Yes, Queensway Mall. Then we took a photo with him. Persembahan Penang. Kalau saya nak maki, saya pun maki saya balik. Tapi okey lah, setakat ni dia agak memberangsangkan lah. Sebab awal-awal kita ada attack, lepas tu kita control bola, tak ada lah, nampak macam tak limai sangat kan. Tapi kalau kata teaching main hari ni, Penang dah skor dah sebiji. Tapi apa-apa pun setakat ni masih lagi berpuas hati lah. Tapi kalau boleh dapat sebiji cantik lah. Penang akan ke Challenge Cup. Nampak peluang tu macam ke arah ke final. Macam mana pendapat Momo? Kami sangat berharap untuk Penang dapat ke final sebab memang kita punya target untuk menang Piala Cabaran. Dan insyaAllah lawan kita Kelantan je tak main dekat home, dia kena main dekat Selayang. So yang tu kita punya peluang untuk menang di away di Selayang dan juga di home nanti. InsyaAllah kita akan pergi final dan akan champion. Area Penang, area Nando. Okey, hari ni MFL My Penang bawa baju Tobaki untuk saya. Thank you Tobaki. Steady.